Mga barangay. Mga barangay nga sakop sa Esperanza. Agusan del Sur. Atsas, ikaw na. Lugar sa mga gwapo, San Isidro. Ikaw. Mga taong baskulado. Kubo! Hilig mo ka og bihon, bintahon. Mga hilig mga say, taga-tulay. Okay. Ano to ha? Ay sa kinuha. Mga taong hilig mo kaon og dukot, mahagkot. Mga taong mga unay og litson, poblasyon. Mga kusgan, lakutan. Mga taong hilig mo kaon og bahaw, taga na. Hilig maligo og ulan, piglawigan. Kani. Mga daghag pa na. Krusing Luna. Lugar sa mga lamion, Batuhon. Ano to? Mga naong ug gwapo. Dakong na po. Lamion mo luto, taga nato. Wow! Kani kay last diri ta kita to. Kusog mo inom og Diyos. Remedios! Unsa to ka tinuod? Unsa ka tinuod? Pag-comment pa, pag-comment. Unsa ka tinuod pag comment mo?